umuntu mbona uri inyuma. Auguste. Imbirimbanyi cyane. Libere. Ingabire. Auguste nawe yanga karengane. Nanjye nanga karengane rwose. Bimazemo n'igihe gihagije. Ingabire agifatwa bwa mbere. N'umwe mu bagaragambije bagiye kuri sitini. Yego. Hariya hamwe n'abadamu bari biyemeje kuribera Ingabire. None ku mwaka 15 turacyagaruka ahangaha. Yego. Kubera ibibazo byabo byo mu Rwanda yagiye kuvugisha ukuri. Murabizi ko ari igihugu kitakurikiza amategeko, kitemerera abantu bose bashaka kuvuga ibyo bikwiye, bakunda byo kurenganya. Urabona ko abagore nubwo baba mu nteko n'ubiki nta n'umwe ushobora kumuvugira kubera ikibazo gihari, batinya nubwo bahari bwose nta kintu bashobora kuvuga cya Libera Ingabire. Ni ukuvuga ngo rero unuvuga Victor amuzi kera? Ndamuzi ayajyaga aza ishyaka rigitangira ya fudu, nyuma ajya no gusezera rwose nari mpari atubwira ko agiye, turamushyigikira, aragenda, agezeyo avugishije ukuri arabizira nk'uko kiriya gihugu gisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero uri inshuti y'umushumi, uvuga ngo uri inshuti ya rwose, binkundiye aho yagwa nanjye nahava. Dufite abanyarwanda bemera yuko aho Victor yaharwa natwe nuko nguko impamvu twashanga tutitaye ngo mu Bubiligi, mu Bufaransa FPR irahari, turungagara kuri Victoire. Nimba bisaba ubuzima bwacu kugira ngo tumufunguze tuzabikora. Murakoze cyane, ugire byiza. Amen. Kagame criminel. Kagame génocide.